Poštovani učenici 7. razreda, evo opet se družimo, ovo je naš 4. čas istorije i kao što smo već ranije najavili, na današnjem času govorit ćemo o posljednjoj fazi Prvog srpskog ustanka, o završnim borbama u Prvom srpskom ustanku i o slomu Prvog srpskog ustanka. Zapravo, ono o čemu ćemo danas učiti jeste Čegarska bitka, koja je vođena u blizini Niša 1809. godine, potom Bukureški mir, koji je sklopljen između Osmanskog carstva i Rusije 1812. godine i kraj Prvog srpskog ustanka, odnosno završne borbe u Prvom srpskom ustanku. Na početku ćemo, kao to i što smo radili na prethodnim časovima, pronaći gde je to u našim udžbenicima istorije, a onda ćemo nastaviti kazivanje o ovim događajima. Dakle, u novijem zavodovom udžbeniku je to posebna lekcija i ona se zove Druga faza ustanka, slobodna teritorija i slom ustanka, 121. strana, pa nadalje sve do 126. strane. A u starijim zavodovim udžbenicima to nije posebna lekcija, to je deo, dakle u ovom udžbeniku, to je deo lekcije Prvi srpski ustanak i to se u vašim udžbenicima nalazi na strani 130, 131, 132 i 133 strani. Ja ću današnje kazivanje o ovim velikim borbama na kraju Prvog srpskog ustanka započeti jednom izrekom. Kažu neki da teški dani i teška vremena stvaraju heroje. Pa upravo su teški dani, teške godine, bile godine Prvog srpskog ustanka, koje su kao takve iznedrile mnogo srpskih junaka, odnosno heroja. Žalostno nisu bili, deco, jedini teški dani u našoj istoriji. Bilo ih je nebrojeno puta i pre, ali i posle toga. Teški dani su bili izuzetno i u vreme Prvog svetskog rata, u vreme Drugog svetskog rata. Teški dani su bili sve vreme dok su Srbi živjeli pod vlašću Turaka. Upravo u vreme Prvog srpskog ustanka, kao što rekosmo, poniklo je mnogo heroja, mnogo junaka, a jedan od njih je i Stevan Sinđelić, koji je časno poginuo u Čegarskoj bitci. Naše kazivanje o Čegarskoj bitci započet ćemo ofanzivom koja je počela u proleće 1809. godine i koju je preuzela srpska ustanička vojska u 3 pravca. Naime, Karađorđe, a to je ono o čemu smo govorili na prethodnim časovima, Karađorđe je zapravo došao na ideju da se oslobode i drugi krajevi naseljeni srpskim življem, a ne samo teritorija Beogradskog pašaluka koja je još ranije oslobođena. Deo srpske vojske je upravo i krenuo na Niš, odnosno na Južni front, da oslobodi Niš od turske vlasti. Deo srpske vojske ratovao u istočnoj Srbiji, a već smo o vojevanju u istočnoj Srbiji i o slavnom Hajduk Veljku Petroviću govorili. A deo srpske vojske, predvođen Karađorđem, ratovao je u Raškoj oblasti, odnosno opsedao je današnji grad Novi Pazar, pa je srpska vojska predvođena voždom pokušavala da oslobodi ovaj grad od turske vlasti. Međutim, mi ćemo se skoncentrisati na ono što se dešavalo na Južnom frontu, odnosno fokus našeg današnjeg časa je, kao što smo već to i rekli, Čegarska bitka. Gde se, deco, nalazi brdo Čegar? Nalazi se u blizini Niša. Ovde je, krajem maja 1809. godine, vođena velika bitka između srpske i turske vojske. A kako je sve to započelo? Malo pre sam rekao da je u proleće maja 1809. godine na Niš krenula velika srpska vojska. Glavni komandant te srpske ustaničke vojske koja je krenula da oslobodi Niš od Turaka bio je Miloje Petrović, jedan od srpskih ustaničkih starešina i vojvoda. Međutim, ono što je važno istaći za ovog čoveka je činjenica da se u prethodnim borbama i nije proslavio kao iskusan i hrabar vojnik,
Jedine veće borbe u kojima je on učestvovao jeste bila opsada Beograda, odnosno oslobođenje Beograda u Prvom srpskom ustanku. Inače, ovaj čovek je bio trgovac i ono što je takođe nesumnjiva činjenica, taj isti, dakle, Miloje Petrović se prilično obogatio u vreme Prvog srpskog ustanka. Zašto vam ja sve ovo govorim? Pa zato što je odluka Sovjeta, praviteljstvujušeg Sovjeta, a na prošlom času smo govorili o ustrojstvu prve ustaničke vlade, odluka, dakle, Sovjeta i tadašnjeg predsjednika Sovjeta, Mladena Milovanovića, da baš Miloja Petrovića imenuje za glavnog komandanta vojske koja kreće na Niš, bila pogrešna. Osim njega, vojska koja je krenula ka Nišu bila je predvođena i sledećim ustaničkim starešinama. Jedan vojvoda iz Petrovca na Mlavi, mlavski vojvoda koji se zvao Paulj Matejić, je takođe krenuo sa vojskom na Niš. Zatim, čuveni Petar Dobrnjac, jedan od najhrabrijih ustaničkih starešina, koji je se istakao u prethodnim borbama kod Ivankovca i na Deligradu. Zatim, jedan vojvoda iz središnjeg dela današnje Srbije. On se zvao Ilija Barjaktarević i bio je paraćinski vojvoda. Takođe učestvovao u bitkama koje je srpska vojska vodila na Ivankovcu i Deligradu. I za nas, najslavniji ustanički starešina, Stevan Sinđelić. Ko je, deco, Stevan Sinđelić? Stevan Sinđelić ne potiče iz ovog našeg aleksinačkog, odnosno niškog kraja. Za njega uvek kažemo, to jest uz njegovo ime stavljamo, da je on resavski vojvoda. Šta to znači? Znači da je iz resavskog kraja, iz okoline Svilajnca, jer sećate se da se taj deo Srbije zove Resava, po reci Resavi koja tu protiče. Samo ću vas podsjetiti onoga što znate, jer to smo učili u 6. razredu, siguran sam da se toga sećate, da je veliki srpski vladar, sin kneza Lazara, Stefan Lazarević, podigao manastir Ravanica, Manasija ili Kalenić. Da, Manasija, naravno, manastir Manasiju, koji se još zove Resava. Dakle, to je resavski kraj, iz ovog kraja potiče čuveni Stevan Sinđelić. On je rođen oko 1170. godine i vidite da su sve ustaničke starešine, kao i sam vožd, otprilike bili istih godina. To smo već naveli da svi imaju između 30 i 45 godina. Dakle, ljudi u punoj snazi. Ono što je takođe zanimljivo za ovog resavskog vojvodu, za Stevana Sinđelića, je i činjenica da je on poneo prezime po majci. To je malo neobično, jer vi, deco, znate da je prezime nastalo od očevog imena, ili je prezime nastalo po imenu nekog pretka, slavnog pretka iz jedne porodice, pa je tako za većinu nas nastalo prezime. Međutim, Stevan Sinđelić je dobio prezime po majici. Njemu se majka zvala Sinđelija, njegov otac je preminuo kad je on bio dečak, njegova majka se potom preudala, pa je on, eto, u istoriji poznat po majčinim imenom. Dakle, uzeo je prezime po svojoj majici Sinđeliji. I on se, naravno, kao i sve druge ustaničke starešine, istakao u borbama u centralnoj Srbiji i ratovao u bici na Ivankovcu. Tu se posebno istakao, pokazao koliko je hrabar i čestit vojvoda, učestvovao u oslobođenju drugih gradova u centralnoj Srbiji 1806. i 1807. godine, a sada sa nešto više, kažu neki izvori, 3000 resavaca kreće na Niš. Vojska koja je krenula na Niš nije išla dolinom Južne Morave. Odnosno, nije se kretala Carigradskim drumom. Šta je Carigradski drum? Carigradski drum ili Carigradski put je put koji je spajao Beograd i Istanbul, odnosno Carigrad, odnosno spajao Srednju Evropu sa Malom Azijom. On je izgrađen na mestu nekadašnjeg rimskog vojnog puta Via Militarisa i jedno od važnih turskih utvrđenja na Carigradskom drumu je upravo Niš. Turci upravljaju ovim gradom iz današnje Niške tvrđave. Dakle, Niška tvrđava u to vreme postoji. Ona je izgrađena nekih malo manje od 100 godina pre Čegarskog boja, odnosno građena je od 1719. do 1723. godine
I vi svi, deco, znate gde je Niška tvrđava, verujem da su je mnogi od vas i obišli. Inače, Turci su izgradili današnju Nišku tvrđavu na temeljima antičke, rimske i srednjevekovne tvrđave. Znate da je ogromna, da je opasana bedemima i upravo se Niš branio iz ove tvrđave. Naravno, srpske ustaničke starešine, kao i sam Karađorđe, svesni su činjenice da je Niš veoma teško osvojiti, da je on važno strateško mesto za Turke u ovom delu Evrope. Međutim, naše ustaničke starešine, a naveli smo njihova imena, ne znaju koliko to Turaka ima u Nišu kad su stigle sa istočne strane Niša. Vojska se, dakle, nije kretala, kao što rekao smo, dolinom Južne Morave i Carigradskim drumom, već je do Niša stigla, da tako kažemo, ne baš zaobilaznim putem, ali išla je preko teritorije današnjeg sela Mozgova i Subotinca, koji su u blizini Aleksinca, zatim je preko Svrljiških planina se spustila do sela Kamenice, izbivši prethodno na Kamenički vis, i spustila se u atar nekoliko današnjih sela koja su blizu Niša, a to su sela Kamenica, Gornji i Donji Matejevac. I tu se naša vojska stacionirala i počela da kopa rovove koji se zovu, tako je, šančevi. Objasnili smo šta su šančevi, već znate dobro šta su šančevi. Dakle, naša vojska se tu stacionirala i najistureniji šanac ka Nišu bio je šanac, pogađate, da, Stevana Sinđelića. Pre nego što nastavimo dalje, ja ću vam, deco, kratko sada pustiti jednu animiranu prezentaciju koja govori upravo o napredovanju srpske vojske ka Nišu, a potom ćemo pogledati kako je i sama Čegarska bitka tekla, odnosno kako je bilo napredovanje srpskih, a kako turskih vojnika. Dakle, pogledat ćemo ovu kratku animiranu prezentaciju. Ja se nadam da će se to vidjeti, sad ću vam ja to pustiti, a vi ćete, nadam se, to sve lepo vidjeti. Dakle, animirana prezentacija o napredovanju srpske vojske ka Nišu. 1809. godine dolazi do ponovnog zaoštravanja odnosa između Rusije i Turske i ove dve sile prekidaju primirje i ponovo stupaju u rat. Ovaj razvoj događaja su Srbi naravno želeli da iskoriste. Srbija kreće u ofanzivu prema Turskoj. Karađorđe kreće u pravcu Crne Gore, Milenko Stojković održava vezu sa Rusima, Luka Lazarević i Sima Marković su upućeni preko Drine u Bosnu, a za napad na Niš je određen Miloje Petrović. Na Niš kreću Požarevačka, Ćuprijska, Paraćinska, Ražanjska i Aleksinačka vojska, sa nešto Krajišnika i Levčana, kao i bataljon redovne vojske. Sve ukupno oko 16.000 ljudi koji su se 21. aprila skupili u Deligradu i krenuli ka Nišu. Kao pomoć bio je i Hajduk Veljko koji je operisao na putu Niš-Pirot. Prema podacima koji su Srbi imali, Turci u Nišu su imali svega 3.000 vojnika. Niš je zapravo bio veoma bitna strateška lokacija i zato je ovolika sila poslata prema njemu. Srpska vojska se prema Nišu kretala veoma sporo. Pred Niš dolaze tek 27. aprila i to oko sela Kamenica gde izgrađuju 6 šančeva. Prvi i najveći je bio na Čegru sa vojvodom Stevanom Sinđelićem, drugi u Gornjem Matejevcu sa Petrom Dobrncom, treći severozapadno od Kamenice sa vojvodom Ilijom Baraktarevićem, četvrti u Kamenici sa glavnim komandantom Milojem Petrovićem, peti šanac je bio iznad Kamenice sa vojvodom Pauljom Matejićem, šesti je bio u Donjem Matejevcu. Sinđelićev šanac je bio u obliku pravogaonika, na sredini podeljen streljačkim rovom. Na jednoj strani su bili šatori vojvode i vojska, na drugoj barutana. Dakle, poštovani učenici, vidjeli ste kako je srpska vojska napredovala ka Nišu i kako je se srpska vojska ulogorila oko Niša. I ono što je sada najvažnije reći, kako je zapravo krenula operacija srpske vojske, odnosno napad srpske vojske na Niš, je sledeći. Deco, srpska vojska nije pobedila u Čegarskoj bici. A šta je zapravo razlog zašto je srpska vojska poražena u ovoj bici? Glavni razlog je oklevanje srpskih vojvoda da napadnu Niš i nesloga među srpskim starešinama. Tako je, nesloga ono što, nažalost, prati srpski narod kroz istoriju. Nesloga je, što se same Čegarske bitke zapravo
tiče bila između dvojice srpskih vojvoda. Između Miloja Petrovića, glavnog komandanta Čegarskog fronta, odnosno Kameničke bitke, malo prepomenutog, i Petra Dobrnjca. Petar Dobrnjac prosto nije cenio Miloja Petrovića, smatrajući ga manje iskusnim od sebe i nečasnim čovekom. Upravo njihovo rivalstvo dovešće do potpunog rasula srpske vojske. Potom, očekivao se dolazak ruske vojske, odnosno pomoć ruske vojske. To je jedan od razloga zašto odmah srpska vojska nije krenula na Niš i nije napala Niš kada je u Nišu bilo, prema procenama koje su stigle do srpskih ustanika, oko 5000 Turaka. Dakle, čekalo se da ruska vojska stigne na južni front, da dođe iz pravca Bugarske i pomogne ustaničkim starešinama, odnosno ustaničkoj vojsci da oslobodi Niš od Turaka. Međutim, Rusi nisu stigli. Na Bujali Dunav, dakle proleće, rekao smo maj 1809. godine, na Bujali Dunav sprečio je prelazak ruske vojske i dolazak ruske vojske i očekivanu pomoć. Međutim, realno, srpska vojska je i bez ruske pomoći mogla da oslobodi Niš od Turaka, da je krenula na vreme. To jest da je napala Niš onda kada je to bilo najpovoljnije, onda kada u Nišu nije bilo dovoljno turskih vojnika. Ali kao što rekoh, nesloga među srpskim starešinama, pre svega rivalstvo između Miloja Petrovića i Petra Dobrnjca doveće do toga da zapravo Turci u Niš dovedu nove sveže snage. Naime, glavni komandant turske vojske u Nišu to vreme bio je čuveni Huršid Paša, jedan od slavnih turskih oficira, ozloglašen, ali vrlo sposoban, dobar taktičar, a upravo će činjenica da će kasnije biti veliki vezir u Osmanskom carstvu, odnosno predsjednik turske vlade, ova činjenica dovoljno ilustruje svu njegovu sposobnost. Dakle, glavni komandant turske vojske u Nišu je Huršid Paša i u Niš stiže, deco, skoro 30.000 Turaka. Ova turska vojska stiže sa prostora današnje Makedonije, sa prostora današnje Albanije, sa prostora današnje Grčke. I ogromna turska vojska je sada na potezu od Niške banje do Niške tvrđave. Lukavi Turci će ponuditi Srbima i primirje. Malo prepomenuta nesloga među srpskim starešinama je upravo rezultirala da se ovo primirje i prihvati. Što znači primirje? Dakle, prekid borbi, odnosno da se dalje ne nastave borbe, a zapravo ovim su se Turci poslužili da i ovako zavađene srpske starešine preduprede i da ne dođe do napada na Niš. Dvojica srpskih ustaničkih vojvoda, odnosno starešina, Hajduk Veljko Petrović i Petar Dobrnjac, rekao smo, koji je bio u najvećoj zavadi sa Milojem Petrovićem, povlače vojsku, oni su bili na levom krilu, njihov šanac je bio, dakle, najistureniji ka Niškoj banji, povlače vojsku i kreću na Gurgusovac. Gurgusovac je današnji Knjaževac, želeći da taj deo Srbije brane od Turaka. Međutim, ovo je bila pogrešna odluka, zapravo Turci su ovim ponudom primirja i pregrupisavanjem svojih snaga ka Gurgusovcu, odnosno ka današnjem Knjaževcu, samo zavarali srpsku vojsku i iskoristili najpovoljniji trenutak da napadnu šanac Stevana Sinđelića. Šanac Stevana Sinđelića je bio na brdu Čegar. I, kao što smo rekli, on je bio najistureniji ka Turcima, odnosno najistureniji ka brdu Vinik. Gde je, deco, brdo Vinik? To je brdo koje je otprilike preko puta Čegarskog brda i upravo sa ovog brda su Turci napadali, odnosno krenuli u pohod na srpske ustanike, na Stevana Sinđelića i njegove resavce. Sa tog brda Vinik, kada se gleda prema Čegaru, Čegar izgleda kao jedno ogromno stopalo. Otprilike brdo ima takav oblik. Pa je zato tako i nazvano Čegar. Kada je Huršid Paša naredio napad na Čegar, odnosno napad na šanac Stevana Sinđelića, naredio je zapravo
dao naređenje Čegar, dakle stopa po stopa, osvojiti stopu po stopu, osvojiti deo po deo položaja koji brane srpski ustanici predvođeni Sinđelićem. Napad na Sinđelićev Šanac počeo je rano ujutru 19. maja 1809. godine po starom kalendaru, odnosno 31. maja 1809. godine po novom kalendaru. Napad je bio žestok. 4 puta su Turci jurišali ka rovu ili šancu Stevana Sinđelića. Sa brda Vinik, odakle je celokupan napad praktično i bio izveden, turski vojnici bombarduju, odnosno gađaju topovima Šanac Stevana Sinđelića. Ono što srpski vojnici, srpski ustanici, resavci Stevana Sinđelića nisu mogli nikako da vide, je sledeće. Brdo Vinik je bilo povezano podzemnim tunelom sa Niškom tvrđavom. Taj tunel je u dužini negde od 4 km. I preko tog podzemnog tunela došlo je mnogo svežih turskih vojnika. Tako da je u jednom momentu bilo nekoliko hiljada turskih vojnika koji su nemilice napadali Šanac ili rov Stevana Sinđelića. Resavci su odolevali na početku. Međutim, na kraju je se borba pretvorila u borbu prsa u prsa. Borba više nije bila borba oružjem, jataganima i puškama, to je bila borba, kako neki hroničari kažu, borba zubima. Kada je Stevan Sinđelić, resavski vojvoda, video da je kraj neminovan i da će svi izginuti, prvo je svoje resavce oslobodio zakletve i rekao: braćo, ko želi, neka beži. Šta mislite, da li je neko deco pobegao? Nije niko. Svi su ostali da se bore protiv Turaka. A šta je on uradio? Da bi ubio što više Turaka, a znao je da će svi da izginu, odlučio je da puca u barut. Naime, barut je čuvana u buradima i on prilazi, dakle, tim burićima u kojima je barut i svoje kubure puca. Od te eksplozije svi oni koji su bili u Šancu i svi oni koji su oko njega, kako srpski vojnici, tako i Turci, su poginuli. Smatra se da je u Čegarskoj bici poginulo oko 4000 resavaca, srpskih ustanika, vojnika koje je predvodio Stevan Sinđelić, i oko 6000 Turaka. Postavlja se pitanje da li je neka od drugih srpskih vojski koje su predvodili, kao što smo malo pre rekli, Ilija Barjaktarević, Paulj Matejić ili Miloje Petrović, pomogla srpskim ustanicima, odnosno resavcima Stevana Sinđelića. Nažalost, ne. Sam Miloje Petrović je rekao da niko ne sme da krene u pomoć resavcima. Zaista čudno. Dakle, Čegarska bitka je bitka koju vode resavci. Stevan Sinđelić i njegovi resavci. Ostali srpski ustanici, odnosno ostale srpske vojvode, zapravo ovu bitku i ne vode. Sad ćemo ponovo pogledati deo ove animirane prezentacije o tome kako je turska vojska sa brda Vinik napala Šanac Stevana Sinđelića, a potom ćemo se vratiti na priču o posledicama Čegarskog boja, a to je, kao što pretpostavljate, zidanje, tako je, Ćele kule. Dakle, sada ćemo, deco, pogledati kako je to dalje, kako je, dakle, sam napad na Sinđelićev Šanac izgledao. Samo da ja to sad pokrenem, izvinjavam se. Evo, to bi trebalo da je ovde. 31. maja počinje turski napad na čelu sa Huršid Pašom. On odlučuje da koncentrisanim napadima osvaja Šanac po Šanac, a prvi na udaru od srpskih Šanaca bio je Čegarski. Turska artiljerija je postavljena na brdo Vidik, odakle otvaraju vatru na Stevana Sinđelića i njegove borce, a za to vreme turska pešadija i konjica vrše napade na Šanac. Ređaju se turski napadi, jedan za drugim,
ali Stevan Sinđelić i njegovih 2000 junaka čvrsto drže položaj. Iako ispred šanca mnogo izginulih, Turci ne odustaju od napada. Oni napadaju sve snažnije, ali posle 5 turskih juriša vidjelo se da se Sinđelić ne može odbraniti. Niko od drugih starešina nije pritekao u pomoć Sinđeliću, a postoji navodna priča da razlog za to leži u svađi između njega i Milana Petrovića, oko toga ko će biti glavni zapovednik Niša, kad jednom grad bude oslobođen. Turci su preplavili srpske pozicije na Čegru i sada je tek nastao pravi okršaj. Borba puškama pretvorila se u borbu kundacima, noževima, hvatanja za gušu i za kosu. Turcima su stalno dolazile nove snage, a Sinđelić je ostao sam. Kada je Stevan Sinđelić video da ne može Turke isterati iz šanca, da je mnogo Srba izginulo, a da ne bi živ pao Turcima u ruke, upalio je i svoje kubure u punu burat baruta i tako je završio boj. Ishod bitke je bio stravičan. Na Čegru je mrtvih ležalo 2000 srpskih ustanika, a preko 10.000 turskih vojnika. Ovdje ćemo, deco, stati. Naime, moram da istaknem da ovi podaci, ova prezentacija, ja sam dugo razmišljao da li da iskoristim ovu prezentaciju i da njome oplemenimo, da tako kažem, ovaj naš čas i dodatno doprinesemo tome da lakše razumete sam čegradski boj, ali moram da napomenem da podaci koji se ovde iznose o broju srpskih i turskih vojnika nisu dobri, nisu tačni. Ponovit ću, dakle, srpskih vojnika Resavaca je bilo samih oni koji su došli sa Stevanom Sinđelićem iz Resavskog kraja oko 3000 i još oko 1000 dobrovoljaca koji su se priključili srpskoj vojsci, odnosno Stevanu Sinđeliću. To su dobrovoljci meštani svih sela kroz koje je prošla praktično Sinđelićeva vojska. Postoje podaci da ima dosta dobrovoljaca iz Subotinca, iz Mozgova, dakle iz sela sa prostora Lesinočke opštine, zatim sela koje su tu gde je i vođena Čegarska bitka, rekli smo na početku, u pitanju su sela Gornji i Donji Matejevac, Kamenica i ostala sela oko samog položaja gde je bila Sinđelićeva vojska. Dakle, oko 4000 srpskih vojnika bilo je koje je predvodio Stevan Sinđelić. Dakle, to je relevantan, tačan broj. A turskih vojnika, kojih je poginulo u Čegarskoj bici, bilo je oko 6000. Pa bih vas ja zamolio da ne uzimate onaj podatak koji u ovoj prezentaciji, izvinjavam se zbog toga, dakle, on je prosto netočan. Dakle, oko 4000 srpskih vojnika je poginulo i oko 6000 Turaka. Huršid Paša, zašto to sad ponovo ističem? Pa zato što ovo, deco, Pirova pobeda. Šta je Pirova pobeda? To je izraz iz epohe antičkog Rima. Pirova pobeda znači pobeda uz mnogo gubitaka. Dakle, Turci su ovdje izgubili mnogo vojnika. Huršid Paša, zbog ovakve pobede, po znakom navoda, a jeste pobeda samo uz velike gubitke, naređuje sledeće: da se od tela srpskih vojnika koji su poginuli u Čegarskoj bici odseku glave, da se glave donesu u Niš, da se sa glava skine koža, da se one napune onda pamukom i slamom i da se pošalju u Carigrad, turskom sultanu Mahmudu II, da se on uveri koliko je to Srba poginulo u ovom boju, kako bi on stekao slavu kod sultana. To je uređeno. Za svaku glavu plaćeno je po 25 groša da se donese sa Čegarskog ratišta. A ostale glave srpskih ustanika, Resavaca i drugih vojnika koji su prišli, rekao smo, Stevanu Sinđeliću, uzidane su u jedinstven spomenik u svetu koji danas postoji, a to je zid od lobanja, odnosno tih lobanja sazidana je Ćele kula. Šta je, deco, Ćele kula i gde je ona sazidana? Ćele kula je zid podignut u današnjem Nišu, dakle, ne tamo gde je vođena Čegarska bitka, ne na brdu Čegar, već u samom gradu, na Carigradskom drumu. Objasnili smo da je Carigradski drum srednjevekovni put, dakle, prema današnjoj Niškoj banji, odnosno u delu grada u Nišu koji se zove danas Trošarina, veoma blizu vojne bolnice današnje, je sazidana 1809. godine
Ćele kula. Zidana je otprilike 3 meseca. Naime, to je zid od kreča i kamena u kome su uzidane lobanje poginulih srpskih vojnika na Čegru. Uzidano je ukupno 952 lobanje. Sa sve 4 strane ovog zida, dakle zid je otprilike oblika pravougonika i sa sve 4 strane uzidane su lobanje. Ukupno je 14 redova sa svake strane i 17 otvora za lobanje. Kada je ozidana, na vrh kule, na vrh tog zida, postavljena je, i sami pretpostavljate, lobanja Stevana Sinđelića. Ovaj zid je, deco, kao što to malo pre rekoh, jedinstven spomenik jednom narodu koji je podigao iz osvete Huršid Paša. Jedan veliki francuski pesnik i putopisac koji se zvao Lamartine, kada je obišao Niš 1833. godine i video Ćele kulu, bio je zgrožen činjenicom kako su se Turci osvetili Srbima, ali je i napisao jedan tekst koji dovoljno ilustruje činjenicu kako su se Srbi borili protiv Turaka i da treba da budemo ponosni na svoje pretke. Ja ću vam taj tekst pročitati, pa ćemo nastaviti dalje. Evo šta je veliki francuski putopisac i pesnik Lamartine rekao. Neka Srbi sačuvaju ovaj spomenik. On će naučiti njihovu decu šta vredi nezavisnost jednog naroda, pokazujući im po kakvu cenu su je platili njihovi očevi. A cena je, deco, strašna. Danas u zidu, koji mi zovemo Ćele kula, u kojem su uzidane lobanje srpskih vojnika poginulih na Čegru, je mnogo malo lobanja preostalo. Samo ih je 58. Gde su ostale lobanje? Mnoge su same otpale vremenom, jer je zid dugo bio izložen kiši, suncu, vetru, snegovima i ostalim vremenskim prilikama, pa su neke od lobanja same otpali iz tog zida. Ali mnoge lobanje su Srbi i sami izvadili, sahranili na okolnim grobljima. Onda su Turci počeli da zabranjuju da Srbi to rade. Zato je danas toliko malo lobanja ostalo u zidu, 58, a ponovit ću, uzidano ih je bilo 952. Poćemo pokazati sliku Ćele kule. Danas je u Nišu, na mestu gde je ozidana Ćele kule još 1809. godine, oko samog zida podignuta kapela. Ova kapela je sagrađena 1892. godine, kada je Srbijom vladao Aleksandar Obrenović, vladar o kome ćemo učiti naredne godine. Na samom mestu gde je vođena Čegarska bitka, na brdu Čegar, dugo nije bilo nikakvog spomen obeležja. Prvi spomenik poginulim čegarskim junacima, Sinđelićevim resavcima, podignut je 1878. godine nakon oslobođenja Niša od Turaka. To smo na početku rekli da je tek tada oslobođen Niš od Turaka, eto u čegarskom boju nije. Ja ću vam sada, deco, pokazati spomen obeležje na Čegru, na mestu gde je vođena Čegarska bitka, izvinjavam se, zatim ćemo pokazati nekoliko fotografija Ćele kule, a onda ćemo preći na nešto drugo, govorit ćemo o toj posljednjoj fazi Prvog srpskog ustanka, o Bukureškom miru i o kraju Prvog srpskog ustanka. Dakle, za početak pogledat ćete kulu, odnosno spomen obeležje koje je podignuto na Čegru. Ja se nadam da ćete to videti. Dakle, ovo je, deco, spomen obeležje koje je podignuto na Čegru. Kada? U vreme proslave 50-godišnjice od Čegarskog boja, odnosno, izvinjam se, 50-godišnjice od oslobođenja Niša od Turaka 1927. godine. Dakle, ovo je spomen obeležje na samom mestu gde je vođena Čegarska bitka. Ovo je Stevan Sinđelić, resavski vojvoda, a ovo je sama Ćele kula. Dakle, zid u kome su uzidane lobanje poginulih srpskih vojnika na Čegru. Ovo je onaj tekst koji je Lamartine ostavio kao svoje svedočenje
prilikom obilaska Niša 1833. godine. Evo ovde se isto vidi Ćele kula, kao što vidite mnogo je praznih otvora gde su bile lobanja. Rekao smo da ih je danas preostalo samo 58. Ovo je dakle kapela koja je podignuta 1892. godine, a koja zapravo unutar koje je danas zid koji mi zovemo Ćele kula. Ovo je bista Stevana Sinđelića na samom Čegru. Ovo je naša ekskurzija, naime, ovu sliku sam posebno izdvojio zato što će se neki učenici prisetiti toga. Mi smo na nagradnu ekskurziju pre 2 godine išli u Niš, pa smo tada obišli i Čegar. Ovo je takođe sa te naše nagradne ekskurzije. Ovo je spomen dom danas, odnosno rodna kuća Stevana Sinđelića u selu Grabovcu, odakle gde je on živao sa svojom majkom Sinđelijom. Ovo je sam Stevan Sinđelić kako puca u baru, to je onaj trenutak kada okončava bitku. Ovo je spomenik, dakle, koji je podignut čegarskim junacima i evo šta piše na spomeniku, dakle, Vojvodi Stevani Sinđeliću, njegovim neumrlim junacima, slavno palim ovde 19. maja 1809. godine napadajući Niš. I ovo je, deco, posljednja fotografija koju želim da vam pokažem, vezana za ove događaje, za čegarski boj i za Ćele kulu, a o čemu se radi. Naime, kao što vidite, ovde ima nekog cveća i dole nešto piše Turska. Mislim da je dovoljno, sad ću ja to objasniti o čemu se radi. Naime, 2009. godine obeleženo je tačno 200 godina od čegarskog boja. Dakle, ponovit ćemo, 1809. je bio čegarski boj, 2009. dakle, pre 11 godina obeleženo tačno 200 godina od ovog slavnog događaja od Velike čegarske bitke. Tada je bila velika državna ceremonija na mestu gde je vođena čegarska bitka, dakle na brdu Čegar, tu gde je danas spomen obeleže koje smo videli, a ono što je, deco, jako zanimljivo, tada je, ja sam bio prisutan tog dana na Čegru, tada je turska delegacija, turska ambasada u Republici Srbiji, upravo ovaj venac koji ste malo pre pogledali, donela. Šta zapravo ovim su predstavnici Turske hteli da potvrde, odnosno da iskažu? Naime, od ovih događaja, kao što se svesni toga, kao što rekao smo, prošlo više od 200 godina. Nikog, deco, ne treba mrzeti. I to je ono što ja vam stalno ponavljam. Istorija je nauka koja treba da nas uvek podsjeti na neke važne i slavne događaje. Dakle, istorija, između ostalog, razvija i kulturu sećanja, ali nikako i mržnju. Nikog ne treba mrzeti. Dakle, u duhu pomirenja, turski ambasador u Republici Srbije položio venac tamo gde je vođena velika bitka između srpske i turske vojske, Čegarska bitka, a naravno u duhu pomirenja i danas dobrih odnosa između Republike Srbije i Turske. Dakle, ono što je nekada bilo je sada deo istorije. Tih događaja se sećamo i govorimo o njima, ali ne da bi nekog mrzeli, ne da bi imali bilo kakav antagonizam ili bilo šta da loše mislimo o jednom narodu. Istorija upravo kod učenika treba da razvije i taj osjećaj. Bez mržnje, bez srdžbe i mržnje, kako je nekada govorio rimski istoričar Tit Livije. Vratit ćemo se na završnu fazu Prvog srpskog ustanka, odnosno na borbe koje su bile od 1810. i doći ćemo do kraja Prvog srpskog ustanka. Dakle, posle poraza srpske vojske na Čegru, borbe su nastavljene, turska vojska nakon Čegarske bitke napreduje ka centralnom delu Srbije, vođena je ponovo bitka kod Deligrada, to smo više puta istakli da je bitka kod Deligrada ne samo bila 1806. godine, nego i kasnije. Zatim Turci osvajaju veliku teritoriju centralne Srbije današnje, a nekako se to sve zaustavlja 1810. godine kada Rusija ponovo šalje pomoć Srbiji. Međutim, učešće Rusije u ovim ratovima je prekinuto 10 godine.